هرێما چیای کورمنج آن عفرین بەشێ هەری ڕۆژئاوا ji başûrê biçûk e. Ew li rojhilatê çiyayê gewr Emanos yanê Senciqa Skenderoneyê dikeve. O weka aliyê jêrîn a Hîlala Zêrîn jî tê naskirin. Peyva kurmanc li gorbîr û baweriya ola Êzidiyan ku ji du peyvan pêk tê, kur û manc yanî kurê paqij û ev nav serenavke ji bo pêxember şîs kurê Adem e. Çiyayê Kurmenc navê xwe ji gelên ku lê dijîn ango ji gelê Kurd girtiye. Milletê Çiyayê Kurmenc pir kevine lê di zamanê İmparatoriya Xorî Mîtanî hebûn û ev bajarê Xorî tê gotin ew jî kevine hîn berî İskender el Mekdonî got were herêmê di qernê çara berî Zayînê de ew bajar hebû li asta bajar bûn. Evê digotin polîs. Lûrbû ew bajarê Cindirêsê jî kevine ew jî berî 24 qerna hebû navê wî Jîndar bû. Piştra zamanê İskender dibe Jîndaros niha bûye Cindirês. Eşîrê wê derê jî eşîrê serekeyê li wê derê hênî herî kevin aniha gorî belgeyê dest mede eşîra Amka ji gişa kevintir e. Belgeyê wan di salê 808 berî Zayînê li wirin. Bergo di şerê Aşûriya re hatine koçberkirin li wê herêmê bicibûne. Wekî din eşîrê Şikaka heye, eşîrê Şêxan heye, Robarî heye, Şêrawa heye, Biyan heye. Êdî jî eşîrê biçûk hin eşîr gundekin, du gundin, sê gundin. Bi tevayî em karin bêjin ji 35 eşîra Kurda di Efrînê de hene. Her yekî dîroka wan li halê xwe ye. Firehîya herêma Çiyayê Kurmenc ji rojhilat heya Rojava dora 55 kîlometre û ji bakur heya Başûr dora 75 kîlometre ye. Xeta trênê ku ji Stenbolê diçe Helebê di vir e derbas dibe. Robara giştî ya Efrînê li gorî çavkaniyan 3085 kîlometre çargûşe ye. Li gorî serjmartinên salên 2017 li devera Efrînê bigiştî nêzîkî 900,000 kes dijîn. Bi navenda Efrînê ya Firmîve 8 deverok yan navçe hene. Efrîn weke navend Cindirêsê, Mabeta, Rejo, Şiyê, Bilbilê, Şera û Şêrawa. Herwiha 366 guncî girêdayî van navçeyan e. Çiyayê Kurmenc herêmeke li başûr Rojavayê Kurdistanê ye. Yan Merîka re bêje li Rojavayê Kurdistanê ye. Yani li sîğetê niha dibêjin başûr û Rojava yan Bakur û Rojhilatê Sûriyê li Efrîn werna tebeqe heger tu li Kurdistanê binêrê Çiyayê Kurmenc li Rojavayê Kurdistanê ye. Herêm tevayî herêmê heyanê salê 58 sedî sed Kurd bû. Jêbşûnda nispê Ereba henekî lê zêde bû sedî yek, sedî du, sedî sê negihişte sedî pênca. Wekî din tu pêk hate dîtê de tune ye. Erdogan tesrîhek dabû gotibû Efrîn ji sedî sedî şêst Ereb in, sedî sî û pênc Tirkmen in. Yani hema sedî deh ji Kurda re hiştiye nehiştiye. Ev ya tiştekî dereve val meydanê xuya dike. Piranî milletê Efrînê pir kevnarin ji berî Zayînê heye me got dema Xorî Mîtanî yani ev ya derdikeve dorê 3500 sal e musbet daha. Xên jî Kurda kes li Çiyayê Kurmenc bicî nebûne. Tu carî dagirkerî bi Kur'anî bandorê xalê nekiriye. Ev şerê Tirka da wî êrişa da wî Efrîn hatî dagirkirin. Ev cara yekêm e ev xalîsata tê serî Efrîn berê tiştê wiha qet nebûye.
لچیای کرمنج گلک چیا هنه و بلنداهین چیای نوی جچافکانی جورین این چم عفرین و چم رش لروج آوای باشار دیلوکه کدناوا سینورین باکور کردستان ده دست پیدکن. اف بلنداهی و که دریجاهی خوزایی یا چیاین رش و زاگه که هرمین کردی لباکور و روجلاتن تحسباندن. چیای هری بلند لوی هرمه چیای هاواریه که 1200 کیلومتر جروی دریای بلنده. چیای هاواره جا آلی روجلات دگهینه بلنجهن شکاکان اول روج آوا دگهینه چیای آمکان و خاستیان اول آلی باشور و هرمه چیای لیلون راوستیایه. چیای لیلون جی جروجلات بر بروج آوا و دچه اول در و پشتین وی چیایی آخا کردان دگهینه آخا عربان. دنافبرا چیای لیلون و چیای خاستیان ده دشتا جومه هیه. دشتا جومه گلک بخیر و بیره. اول روج آوا دگهینه دشتا حمقه اول روجلات لبر باجار عفرینه بر بباکور و دچه و تنگ دبه. هر وها چم عفرینه کج باکور کردستانه جنافبرا مراش و دیلوکه هلداویجه. لنیزی که لاهوری دکه و هریمات چیای کرمنج. چم دنافبرا شکاکان راته هیا بر بباجار عفرین او دشتا جومه در باسته به او دچه دشتا حمقه که او تاوی چم آسی و چم رشته به او گشت به هوره لنیزیا انتاکیه دکوین دریای سپی. عفرین چی ناوی چم عفرینه؟ جبه گود چای کرمنج دا ده چمانه. یک جربن چم عفرینه و یک جربن چم بطمانه او جو آوارشه ده چم ترا ده هرکن. مرا درباسی باجر عفرین دبی یک سرت درباسی تراسلی گورستانا نوری دیرسی می دبی راسلی گورستانا امیجن جمیلور دبی گلک نافدار حامد بدرخان ج عفرینه و وصا گلک امیجن نفیسکار و رب شمبیر قهرمان و دنگ بیش گلک امیجن ده باجر عفرینه دا هنه و ناوی وان لدنیای بلابون. هرما چیای کرمنج به 100 سالان یک شدورین سرکه ین در باسبون آن چونو حاطنه بو. جبشن جورین این مزبوطامیای و شامه بگره حتی پراوین دریای ناوین و آسیای بچوک. لچیای کرمنج گلک شونوارین چاندی ین خوازایی گونالوژی هنه. شونوارین وکه کلاها هوری شکفتا دودری کلاها سمعانه گراعینداره شونوارین کیماره شونوارین براده سوده پرارومانی بنداوا میدانکی و هجمار گندین گونار این چیای لیلونه. برمایی و دریجی مگود کلاه خوریه هیه. باجار گو خالد باب شندانا در دوره و داره سه پرچه گند یان مزرعه هنه به ناوی بین شیخ خورس. جبرگو ناوی باجار خور بو زمان اسکندر دا بیا خورس او گنداجی او نوا لیکن خورس شیخ جیلی زیده بیا دما مسلمانتی بلکی خواب به مسئله شیخ خواب پارستنه جبو تتعدلینه به احتمالا و قدیم برمایی کلا هیا مثل سری چای پارسی کلا جنبلات هیا لچای هواری کلا هواری هیا کلا سمعانی هیا گری ایندار کهونه هریما چیای کرمنج جعالی چاندنی و گلک دولمنده. او هرم بری هر تشتی به زیتون خاک گلکی به ناودنگه و در دور 18 میلیون دار زیتون لهنه. دولمندی چیای کرمنج هشت کو او به 100 سالان او به مجاران نکوکی و پیشبازی دنافبران توا و نتوین جهه دوار اتنیکی و چاندیده و جبر و صدمه بویا شاهد چند بویرین دیروکا روجلاتانزی. دوگوتن حلب لأما هما هر تشتي خا برانية تشتي عم بيجي حلبة جيتشاي كرميج دهات زيتون زيت صابون حمي عم بيجي جي چاندني حمي تشتي ما عم بيجي جي باجر عفريني دچوي حلبة بناوي حلبية دهات ناس كرد
بداکرکرنا فرانسا جروجلات دریای سپی و سوریه را هرما چیای کرمنج بو دو پارچه. پارچه باکور تولیداگرکریا ترکیه بو و یه باشور دبن دست فرانسه دما. عثمانیان ناو کرداغ بکار آنین حتی سالین دستپیکا سرخابونا سوریه. پاشه فرانسا جهرم فکشیا و هرم که دبن سروریا شامه و ناو جبو عربی هات ورگراندن و بو جبل الاکراد. ده سالین یکیتیا مصر و سوری ده بکار آنینا ناو چیای کرمنج هاتا پاشگوه کرن و لسر ناو چما عفرینه ناو وی کرن هرم عفرینه. واتایا پیو عفرین جی تی واتایا آفراندن آن آفرین جه چیبونا پیروزیه. عفرین ضریبا کردیت خودانی ضریبا کردستان خودانی نو هبونا ویش کردستانی را افضلی باوی بو. او عفرینیه زلال ناوی کلیز خوکر کردستان. جبر باوریا وی هبو به کردستانی. آخری مزن دیوی رامه جدایی بونه و 1961 و هین تمن دریج بو هین لعفرین مایی و آخری بجوب ادبین 5 آذار بو 5 مارس 5 نوروزه 2018 نام بستیرید شهید کد شرمانه یپیج رویدن از شوم گلو دکتر خوده که خیرت بیج افرینه من دی نیج افرینه دیش قامشلویه ام بو خیر ما فرقه قامشلو افرین هیه و اره کاکو کجمر شرح بکه کجمر گو ام لور بتنا خوشر بکه داغیت دیش قامشلومه خودی کی مچه بکه خودان کی مچه بکه امی بتنه شر بکه ده دمن رژیما بحثی ده اف باجار دولمند هاتا پاشگوه کرن و ناسنما و زمان کردی لی هاتا قدخه کرن. به دست پیکرنا شورش لروش آوا هرم چیای کرمنج ده 20 تیر ماه 2012 ده گل کرد اف باجار کردی جرژیما بحثی رزگار کرد و ده 29 ریبندان سال 2014 هنده ریوبریا خسر لحرم هاتا رگهاندن. هروها سازین ریوبریا خسر لحرم هاتن دامزراندن و ناسنامای حرم یارسن جنوب هات وشاندن. تابی ریوبریا خسر یا کانتون عفرینه ده 29 ماه یکان 2014 ده هات اعلان کرن و به ده مجلسین و سرکه وک جیبجیکر و تنفیذ او تشریعی هاتا آوا کرن. ریوبریا خسر بیگمان یعنی امین قانون و تندرستی چاندنی آبوری دیپلماسی سیاسی بیجن عدالت و همو یعنی شراداری به همو عالی نویوا یعنی خبر خستن کر خواه آوا کر و بو برسبج بو گل حتانی بیجن 2018 مهایی کن لما تتكني حميشم دمر ديرين من دكون بلد بشكر لما تتكني حميشم دمر ديرين من دكون بلد بشكر لبرباي كزين تم بلبل علوه شدبن حميدا صلباري وكا قوتي زانين شورشا روجافا شورشا زمان تين عسكرن شورشا زمان كردي بتايبت وجارة يكمينة كو درفتك وساج بو زمان كردي تركت وهروها عفرين وكانتون عفرين وخلكيوان بشنگتیا و شورشی کرم تایبت شورش زمان یکمین دبستان کردی لگند درقلیا دمها گلان 2011 دا هات آفا کرن کو افجی بو دسکفتیا که یکمین یا شورش روجافا یکمین جار زمان کردی در باسی دبستان فرمی بو دمها دهان دا 2012 بو امجی یک جی بو بشداری فی پیواجی و پنگاوی بون در باسی دبستان فرمی عفرین بکشتی بو وکه دسپیکی وکه متریالک تنج بو زمان بو لی سالا پشتیوی 2013 گلک متریال زمان کردی دا کتب
دەستپێکێ دبستانی سەرایەتایی بوو ساڵا پشتیوێ ژیە ناوین و ساڵا پشتیوێ حیا یەم بەکەلۆریە پێنگاوە دن دەربارە زمان و وێژە و هەروەها پەروەردەی بگشتی داژی ئاواکردنا زانینگەها عەفرین دیسە ئەف ژی وەک یەکەمین دەستکەفتی یەکەمین زانینگە سەر ئاستا ڕۆژاوا 2015 هات ئاواکردن لە گور پیوانên ئەکادمیک براستی هات ئاواکردن و 2015 حیا 2018 بەردەوام کرد حیا ڕۆژاک و عێریشên دەوڵەتا تورکیە سەر عەفرین هاتکردن دەولەتا ترک ئاداگیرکەر و چەتەی نوێ دەبیستێ رێبەندانە ساڵا 2018 de dibin navê çiqla zeytûnê êrişeka hovane li ser herêmê da dest pê kirin. چما êriş li ser Efrînê hate kirin pirsekî pir diciye xwe de rastî û her kes vê tişî dipirse çima bajarekê werê biçûk bi hêzekî gelekî mezin êrişî vî bajarê kirin û çima cîhan tevahî kûr bû, lal bû, bêdeng bû tiştek negot. Efrîn stûna ziman û çand û hunera Kurdewariyê ye rastî. Yek ji sedemê herî bingehîn bû got êrişeke mezin ser hate kirin. Arman ji vê êrişê ew bû ku dîrok, çand û nasnameya herêmê qir bikin û demografiya herêmê bidin guhirtin. Hemû tiştê Efrînê guhartin rastî. Ne tenê xastin miletê Efrînê biguherînin. Heta diwar û kevir û darê Efrînê guhartin. Ji wa çi bê dixwazin nasnameya Kurda li Efrînê bi rastî qir bikin. Di vê êrişê de hêzên parastina gel û hêzên parastina jinê yepegê û yepejê û gelê Efrînê bi lehengiyeke mezin li hember vê êrişê berxwedanî kirin. هەلبەت ناد پێوەجوێ شەڕێ سەردەمێ de dema ku êriş çêbûn em dîsal Efrîn bûn em wek ragandin wek rojnamevanên herêma Efrînê me jî ev berxwedan hem ê şervanên yepekê û yepecê û hem berxwedana gelê Efrînê got li hemberî hember ew qas balafirên şer hember ew qas teknîka serdemê tê naskirin me jî wek ragandin berî her tiştî ev êriş dema dest pê kir me biryara vê yekê da çi qasa êrişên dewleta Tirkiye li ser herêmên giran bibin û çi qa quşûrên wê ê çapemeniyê helbet wê demna were bîra we jî dastekî bilind de şerên taybet ên dewleta Tirkiye li çapemeniyê de dihate li hember me dihate kirin yek wek hemla me yekemîn çi bû berxwedana şervanên yepekê û yepecê û çeperên şer ên got hewerdora Efrînê êrişên got hebûn yek ew me dişûpand ya din sekina gelê Efrîn ê got li hemberî ji dagirkeriyê re na ev axa me yem axa xwe naterkînin ew berxwedan dihate şûpandin. Di wê demê de Kurd, Ereb hemû pêkhatiyê got li Efrînê jiyan dikirin giştî bûn mafê xwe her kesî bi rengekî azad xwe îfade dikir û bi zimanê xwe û şêwazê got dixwaze di Efrînê de jiyan dikir. Ew şerê got bi ser Efrîn de hatî bi rastî tevgera çand û huner wek heya newdiyar e rolekî gelekî baş lîst. Ji alî strana da, ji alî şan û da, ji alî sînema da
یعنی تشتی بود دهات خواستن کر و زیادتر او به صدان شهید کتن و اف برخودانی به برخودان سردم هات ناسکرن و اف برخودانی حتی نها لحرم شهبای دوام دکه. ده 18 آفدار سال 2018 هانده پشتی 58 روزان جبرخودانی لهمبر دولتا دویمین ده ناتوی ده دولتا ترک آداگیرکر و چتینوی و درباسی عفرینه بون او به 100,000 ولاتی کوچبر گرن و سیاستا گوهارتنا دموگرافیک فرس گرن. جه کوچبری ابزوری جه بلیدان کشتن رواندنان ولاتیان داندنا فدیه برینان داران دزین شنوار عفرین یعنی گارتنا دموگرافیک تشتی هری بالکیش و هفبن پیکرنن حتی نهاجی بردوامن بر چاوین جیهان گشتی و چاوین داگرکریا ترکیه بخو هاو سلطه که تناس کرن لازم پارستنا خلق سیویل بکی گارتنا دموگرافیک چی نبی لی هاو حرتش بردوامه هروها به پیکرین داگرکریه دوار رواندنا ولاتیان اشکنجه کرن و زندانور کرن ده تا نها لحرم دوامه. امکه کد هرم با ملاتک و گشته نه حرم با ملاتا بچوک معزم به حیواناتی ما به ملکی ما قذیفه المولی ما کاتنه عوشت معقد خینه خوینت معقد هدمینه یعنی چل ما دخوزم با دولتنو خویجی دارن زیتونین پیروز روزانه دشوتینن و دبرن و بر همین زیتونان ددزن و شونوارن کفنار این حرم روزانه طلان دکن حتی گهشت راده کتواهی دیروکا حرم جهولی رادکه. دایکا دی شهیدامه و خوچکا دی شهیدام جبر دایکا دی شهیدا خوچکا دی شهیدا دبیار عفرین دام بخواجید سازی ملبات شهیدا دا کار دکر جبر ویجی بلکی سالوگر ام در کتنا عفرین جی ببیرتینن لی به ایشه وک دما ام دبیجن ام ببیرتینن به ایشه ایویا می مزن ماندنا برا وگر عفرین و سرگوری شهیدانه دما شر دست بیکر و پنجی و 8 روا ملت دبن بالافر دال بر خدا بلکن بالافر جی 7 و دتای عربی لی تجار نه ملت نجی جوانا نجی هیزا می عسکری ترس بخارات شکر و به در کتنا عفرین فکری هر هدف ما بر خودم بی. جواک عفرین چاویه جواکی که یعنی ذکریه یعنی رول داجنه مثلا گوت گرکت بخینه تو وک یعنی فرق و جدایی ما بین لاو و کچه نکرن یعنی چاوا لاو بخواندن دان کچی بخواندن دان لی ام دبین یعنی ام وقت جنن عفرینه امی برخو بدن لو کدره دبی بلا ببی امی چاند عفرینه وگرینن لی برخودانا سردمی لشهبای جبور ازگارگرن او وگراندنا چیای کرمنج بردوامه تدگرم به چاومم به هنامم عفرینام لتدبرسم به زمانم به هبوکمم روح جان من لتدگرم به چاومم به هنامم
عفرينا من لتدبر سن بزمان مم بهبوك مم روح جاني من خازيان بر دار زيتونه گرزک پیش با ما خازیان بر دری ماله تاک ریحان با ما خازیان بر کوکا زیتونه گرزک پیش با ما خازیان بر دری ماله تاک ریحان با ما